Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami moyo kwanje, karibu. Basi mundu wa Nyasaye ino ni nyanga ya Nyasaye kasi ya handi mwikilino mwezi kuno kwa 11 netiha vinombo kulaba Lamu kumupira ulio kulwa ya kurusi ya Januari hure mwezi wa 11 shirika waida tano timbaba stiendo kukosi ya huwe. Kwa hivyo karibu handi mebaloke fwe nomba mushirika bweli kwa Nyasaye merakanyino mkambistiki ni hamati buli losi betsango kusanga wanje sana okuba nawe kumkanala mushtuwa shefu shabastani nyota mama kulamreti habi olohba nokusunga huikwalirie papa mulira Yesu Kristo okufumya no kuitomya ijoro Nyasaye oliwetimba basi ulobukosya akoholanga niko kuchenya obulambu fuli mahonoko mwami eyo kiranga kubuha ni kuyalisya eyo chendanga nefo shitere ndishiro au oshiro hula tane chiro musuku chanyola ngubya mulambu efatawa mwami nyanga ino ni mwezi kuno usangala mwami akulinde kula Januari kwa holo mwezi wa 11 usangala ne kufumya no kupamba oryo muno lo kulinda bulambu efwe chiro mwami olaba sholini yo lepande kwefatawa kane shulendita kane byose bya kulolanga ende kosi kwa kubiranga mu mwami shikahabere kariyo tawo ne yo mwami ne yo umuonia ne yo umulindi eyo uwensija byose byo kulinda byo eyo widishiro kwene ndemulembe kwekwe kajira kufumya no kuitomya kuinyanga eno mwami akosi pekola alire mubulambu kwekwe kekolehe umundu wa Nyasaye ose akulolanga na kuulirisia mwami mkingule no mwesya byahwero kunyola mubulambu kwebya plano kano musubisi bulambu itiayo mulira Yesu Kristo mwami kwekwe amen. Basi nikomba kuwole mukumakuwa ka oluyali ubebuli nomba kuba yabo abakwibula dala chakira mba Efeso 7 aba Efeso 6 olunyalo kuranga okulalwa hataru ibolari inyo abana muulirenja bebuli benywe mu mwami okuba nilio elimuhoere here sinje so nende mao oluyali ero nilio lilako eliambeli elinende obusubisiye mbu okasenjo bulai no indira oshya Nyasaye niwa chaksia family yabukula Adam nde awa na baramu kunda kwa Eden ne yenyambo kubira mbandu babiri bano eshalo shosi chibema bana ne Nyasaye mupango kwa family ayesinja bebuli abana anomba ayesinja abana abebuli nomba abo abanyalo kwasinjirira chikira shina chikira obulambuno olwo omwana yetanga mshalo ahoere anyole obuyangu Nyasaye akasi ambu Nyasaye yakasi ambu omwana anyole okulindwa anyole okusibwa nende abebuli new setting ya Nyasaye arao be family abana abandu balimo abebuli babeo nomba babeo ababa henga ibaba ichiro omwana omwene mbutititi buwe chanya lo kwihonya ta ne Nyasaye amala narao na esia abebuli bano majukumu kohola ne handi naba esia eti haki fulani eti abana benyahanga bamanyebu abebuli bano barebwa onende Nyasaye kulweli chomo shina nibo abaninda nibo abamberese obulamu na sehandi ehoere iroe duty kulomulimo okwehoere na sehole kulwa okubaeresia oluyali nomba okuresponda kulweli kwambu Nyasaye abarabulambwani ne Nyasaye abolari lihole libolambu enyu abana nendio yakusetario efwe abana emanyire katanolo mudu mukofu katanoli ndabana bandi olo mwana womuntu ne katana kaba saine mbolanga na nolo mwana omanye mbu indakano ibola bwene mbu inywa abana muhulirenje abebuli benywe mu mwami okuba nilyo elimuhoere
kasangasi anyasaye sana mundu wa nyasaye olwa efwe eyue nasi hueresia abebuli befwe oluyali abebuli chikamina ngatayabo abakwibula tawe onyalobanu wakusibwa katanende anko onyalobanu wakusibwa katanende senje bospe abahuenganga ababalanga muluzungu guardians abajukumikanga hulwa obulamu bubwo nibo ababolungwa yabo eBible ebolanga mbu ni khola hurio akula abana mana kuba eresi kubaulire abebuli befwe mu mwami nilyo eli khoere nelikuwa lihoere olusumbulu bolanga mbu it is right akamina nga mutimoni cha nyasaye omwana naye siasa mwana oluyali abetanga nahola likuwa lisangasi nyasaye mno abetanga na chira nyasaye abole mbu yes Stephen ohorro bulai ni kama mwalimu msukuli omwana na horre ekaso bulai bwene ni mwalimu amaka abola right ohorro bulai no bulai sana shingalo horro dio kasa angasi nyasaye aretanga wetiki mbula mbubo oluoba no huliranga oluoba no eresinja abebuli bubo oluyali nyasaye aretanga otiki abola mbu ohorro bulai babana mulirenja abebuli benyu mwami no bulai kamuhoere this is right Mbakolosai hataru 20 ibolendia Bakolosai hataru 20 ibolambu nenyu abana mulirenja abebuli benywe mumahuwa kosi shikira mumwami eroneli okuchamisia mumwami ironeli okuchamisia nyasaye achamanga nyasaye asangalanga nyasaye ahuihoeranga nyasaye apanga tingalakala moyo kukwe na kuwenga iwe singa owe sinja abebuli bobo oluyali abolanga indinando mwana oumanyira malako kanya kasangasya nyasaye kachira nyehoya kachira nikamuchamisi omwoyo omwana uno amanyire majukumu kalinako amanyire eshadikombanga hulwaye aretanga otik aretanga ahupiranga mahofi nabola ohodro bulai nendio denyanga nendio dakasya kabekari omundu wa nyasaye huwerese abebuli befwe oluyali shikaendia bu nabe myaka chirena tawe shikaendia bu amasomo kabwe kaerakariye tawe shikaendia bu amalaika bahorra nenda mabika bahorra nocherasya shikaerananga tawe nibo abebuli bobo kasangasya nyasaye kaesya nyasaye oluyali kachiro moyo kweni kuchama nikubola ye amanyire economy amanyire system amanyire lilakoli andarao amanyire no mwano mulai ahoere okuitsomibwa ahoere okuwebwe shianwa shikira shina yasanga sinja mundu wa nyasaye liholi orange kira oesia bebulo luyali nelihombo kachamisia nyasaye nelihombo nyekwali nyalo chamisia moyo ko sana okuyomba lihombo omanyire nyasaye asanga sikungwa nawe neliholi lihabi muno no omanyire mba akeholanga kano nyasaye nali mwikulu shumisho shobunyali aenganga hasima nabola mbu omwana uli ahodro bulai na herisia abebulibe oluyali omwana uli ahodro bulai kachamisio moyo kwa nyasaye ekira kachamisio moyo kwa nyasaye sana kandi nelihuambu tinyanga tio malirishi Paulo yabora Timotheo wa habiri Timotheo wa habiri olunyali lwa hataru Timotheo wa habiri olunyali sura ya hataru olunyali lwa habiri 2 Timothy 3:2 Bible bolanga mbu shikira abantu manyambu chakiro lyalo kuranga manyali hwali nombu mundalo tyo malirishi ebise bitinyu biri bawo tindalo tyo malirishi nito tindala cha kulimotsuno Paulo abira Timotheo mbu oyenge shikira abantu baliba nibeheranga bene nibahera mapesa abantu abayesinja ayesinja Paulo ayesia Timotheo ebilorero byetinyanga tomali abola abantu balehera bene nibahera mapesa imayira makwako na makwaka kulolanga abeisunga abechinjimisi abanyeki abarauliranga abebuli babweta ndala kumahuwa akamanyisya obubi bwetinyanga tyomwisho nelihwamba abantu bali babokunyekana abantu bali abayanza mapesa nehande bameta muri hwambu abarahola shina abarauliranga abebuli babweta
akamina nga mu generation ino akamina nga mu luyalo kumenyanga mono akamina nga mutindalo tyo mumaliri shibuno buna abantu batititi sana ne khandi basangase nyasa lo nyasa anyola nga mubalo abantu abawuliranga abebuli babwe asangala nabo sana shikirambu kaukhane nende imero ya buli mundu tinyaga tyo mumaliri ni kama unyore gold ni kama unyore dhahabu mulufu olufulla buntu nonyole dhahabu irimo bunyasaye nakuwenga najula noere sinja bebuli oluyali kamusanga asyo moyo kwekirama nyirembu sinyanga tyo kumalirishi abantu bali umuhurira bebuli khona anyola owuliranga bebuli bebe nanyola ousanga asyo moyo kwekhola amalako kayarao kohurira bebuli bebe nyasaye ayanzanga sana onyolanga shibaliko onyolanga tikhabi onyolanga obukosia okosi bungwande nyasaye shikira naye ngana nyolambu abantu sinyanga tsino abantu shibawuranga bebuli babweta abana bakupanga bebuli babwe abana banyekanga bebuli babwe abana baumira bebuli babwe luyali lakini yuwe nanyolo asangala shikira oli mulala kubanji oli mulala out of many abakholanga eshanya sayenya eshira shina kwesa bebuli babwe luyali nilihuambu yokuranga ukasangasi ya nyasaye nyasaye yanzanga bukata mtindalo tyo mwisho tya abantu bala urabe uli babweta eywe nasi kunyolehe abali kama dhahabu akarikari wolfu ufwane eshindu shobukusi eshira akarikari webindu eshibisire mbindu bindi akari kasangasi omoyo kwa nyasaye ndikuwa lichira kwese abebuli befolu yali lilitamba Efeso bwene abo ibolambu here sinja aba Efeso hasasaba habiri here sinja sonende maolu yali ni ironilyo lilako eliamberi nendo busubisie elili nendo busubisie mbu okasenjo bulai no indira kusyaga kasangasi ya nyasaye no erisi ya nyasaye abebuli bolu yali mbu oli mulala kubanji abanyasaya la nyola ngata oli mulala asangasi bwana kunone tindalo tyo mwisho elia habiri okasenjo bulai akamina ngabu olakasa obulamu bwo bulabo bulai akamina ngo mundu wanyasaye kulo munyaka kilo myaka no cyanyalo kunyakana bulo butinyi bwenyalo kubiramo karamo kwa kanyalo kunyasya ndala urabe buli banjata obulamu bunyalo kutinya shikalita kulwambu shindaso mata shikalita kulwambu shendinde kasta enyaloba ndekas enyaloba ndasoma enyaloba ndo buchese endo bujusi endo bunyali bokhola mukwa manyi lakini ohuma kwerese abebulo oluyali khukira ende khokasa khukira emyandu kyaje kirekho kasa khukira katubutesha ni bwanje bulekho kasa khukira katukwandi kwa kwanje nde biashara byekhola khulekho kasa kata masomo kanje kalekho kasa khulwashina ohumo luyali khubebuli ohumo luyali kuyabo abanyasaya yarumutira okhurero bulamu mu bulamu bubwo mundu wa nyasaye kanyaliha mbu olekho kasa katanika bawa kasire nyasaye yarao yaboa kasa huo nendo luyali khubebuli bobo yabo kasa kweli tala lilyo nende mulimo kwa nyasaye kuokolanga katonolo mukambi kama sie katonolo omwimilisi wa abantu onyalomba katonoli politician okasa huko kama mwanasiasa okasa huko kama mwanaspoti kulondana nende nyasaye yabo huo yuambu okweresya abebuli bobuliyali nendi la koli ya nyasaye arao mbu okasenjo bulai ama huwa kosi kahutiro bulai olai lukulondenge pano lubitawe omenyo bulai kaukasire akohola kakase okasorie okuweresya abebulibo oluyali urandinda kanaibola no indira Dihwari ndili nyalokira ochenja maparo koko kachire ochako kulolambu aunde umango kukasa kulwa sinjabebuli banjo luyalita aunde umango kukasa shichirambu ndacha ya bebuli banjo aundi birowe bindu byadala nyolanga bifa ulo ulaibu eneta aundi oluyali lulwo kubebuli bwobo lwarera eshilamu lwarera eshindo shibi ebati imbi kubulambu bwo kulwa okukasa kulinende connection kulinende kuungana halala nendo kwese abebulolu yani uragandi ibolambu no indira oshialo de nyango le faida tyo kwese abebulolu yani
kachire lo jako bola mbu ningira shina eyo kwerisi abebuli boluyali obe no nyoro musingi obe no manyire tayari mbu eshikire esi abebuli banjo luyali ni shina niko kenja kireko engasi njo musingi shira baadaye na kweke okulola mbu abebuli bene bano kumamanya bariena nomba kubaheresi abariena oluyali nomba kubaulira kurie denyango manye eshikira obaesi oluyali eshikira eshanya saye yarao eshikira obaesi oluyali ubore lyoranga kachambisyo moyo kwa nyasaye bukata mbanda banji aba omoluyali kubebuli babwe na nyasaye akunyolanga nolimo na sangala nawe kachira kuwesi favor kachira kuwesi shibaliko lyakabiri kwa habola mbu okasa mbukospeko hola okasa kospeko hola katiyo bulai okasenjo bulai omenye mushalo muno no robulai kulwashina oluyali loeresi abebuli iwale hataru rimbu no yindira mushalo no soma malako kanyasaya esi ya Musa lilakoli ya harano njoli elibo lungwa hano here sinja so nende mao oluyali ho kachire okaso bulai handi omenye myake mingi nomba no hindira okuhindira kamina ngambu omenye emyaka emingi akamina ngambu okufua mapema lifua lya mapema shireli ya nyada nyasaye okufua emyaka choni shireli ya nyada nyasaye na abolambu nikaba ndenyange nyole garanti eyo kumenya luono eyo kuhindira okumenya emyaka emingi endole kabetulu babetulu endole obulai katambukofu bwanje manemenyo obulai mundu wa nyasaye abolambu oluyali kubebuli banje lulinende uhusiano nende osio okuyindira okumenya emyaka mingi neshemenya emyaka mingi nenya kananga ta esangara lihoiro mbu bukata nema omaino shibulobula okumenya emyaka mingi no umyanga ta chikasangasya omenye mushalo luono no nyakananga ule 70 80 no nyakananga ta lakini nyasaye yakwese insurance nyasaye yakwese lilako elia kunyalo kusia bwene ne arumishira abebuli befwe arumishira guardians befwe arumishira abayarao na barumishira kulokweresi obulamu nendo kulindo obulamu bwefwe nikula abana mbuyabo nikubaheresi oluyali nefwe kandi kulamenye emyaka mingi akamina ngambu mushalo muno okulakwa kulolanga abantu nibafwa mapema ishindishiko hata kidogo no mundafwa emyaka chechiro kula tawo kamina ngambu connection iliho kamina nge eshida iliho akarikari wa ifwe nende abebuli befwe okumanya kubaheresi oluyali shingaka hoere shichira abo nyasaye mwena abo lambu no heresi abebuli boluyali no indira akamina nga the opposite is true kwamba nenjaya abebuli banje nekolera abebuli banje akala ramalaitawe shenye lokumenya luono mundu wa nyasaye ndenyango urre obulamu bwo kuyindira mano bwo kumenya obulai no oyindire ne hando omenya obulai buli bwabuwa halala nendo luyali luo kubebuli bobo emajirani yokwali the basic emajirani lobolo mukambia kona mahwa kawaida eheboro batieri zifungo za kawaida amahwa kawaida niko akabando abanyi kachiranga kahunyasya onyolambu ndaka asambindu bindi nenyakananga musemu tindi nombabu endine ndo bujuzi endine ndo bunyali endine potential yongo mundo muhongo lakini shindu labu eneta kulwali roli lako litititi inyalo lola halitititi lakini likiranga lilinende uamuzi obunji kumahuwa kobulambugo ochambisiye nyasaye okase manoyindire kosi kali muluyali kubebuli bobo ulra tinjero renja kre ohurula 21 15 nde 17 ohurula 21 15 naye ulra naye ohupasa mwana katanyina ohula yerwe ouhupa samwana katanyina ohula yerwe ouranga papa nende mama nikuba hupa nikuba nyeka nikuba hora keshfwabu nikuba chaya uhoere ohuirwa nyasaye yabora abana ba Israeli yabameta malakoko nabo lambu singalanda abo lambu abebuli ba eboluyali ouhupa samwana jolanga hotinyanga tsino abana bo memirwe abahana bo memirwe bakupa banyina
abasiani bomemirwe batafya bebuli babango libabalonda neshilamo karere shilamo wesipe khandi no wirwe wesipe no fwe mapema no biwa makana ohitika papa uo ohichima papa uo nendo okonyo khulwana naye nendo okhumukpa shichirambu yako fule bwa umamanita nwakanywa inzaka iyo nwakanywa malwa witsa no pabe bulibo no pakuwo akusya kachiranga ebilamu shokufwa mapema shitse chola kupapapa uota na kuweke baadaye nololemba abantu bano shibali perfect ta bosi na abantu kama iwe lakini chola mukupata kata no sinyire kata na khusinyire ola mutira khuta obetsanga nwirere shilamu shokufwa mapema abana banje babuka banje bafwa emyaka chabwe nikishiri ababuka banje banyakhananga abantu baloka tesano nabakofu bashiro kullako bulayi bwosi bulamu tawe shikirambu bekima bebuli babwe betika bebuli babwe ne baba khupa ndi baba nyeka ndi baba sabasia na mahuwa akarerange shilamu mundu anyasaye abebuli shibali perfecta abebuli shibalaba lamba mahuwa costa lakini bahebolu yali bu okupa samwana nomba nyina yerwe 17 ibola naye ufuola samwana katanyina ohula yerwe khanda pajibola ta kufua ufuola uchaya oulola mukhobuno ni papa ufwana urie nomba uno ni mama ufwana urie bible langa yerwe akamina ngambu alabulao akamina ngambu alafua ebisebye nibishiri akamina ngambu shari lolo bulai bobulamu shari indirata kata nikaba a graduate kata nikaba unyore mirime milai kata nikaba uchingurwe cheo shanya lo kumenya kucheo shenisho luono tawe khulwashina afuolere abebuli bebe khulwashina achaire samwana nende nyina umundu wa nyasaye kareranga shortcut ni shortcut yokufwa mapema okuburabe okura abebuli befwe khureranga shortcut yokufwa mapema nikachire kulanyola esha khoero kunyola ta urra tinjero 20 tinjero 20 engasinyo msingi kuchiromanye mbu no bulai nomba okwerisia abebuli obuliali nakakhonye karie tinjero 20 bolabu omundi yesi ounyeka samwana nomba nyina uraka tohunyeka ofuola okupa ebintu byose bebiriao okupa ofuola yani ouchaya ne hanano ibolambo omundi yesi ounyeka samwana ounyeka oubola kuyama kuwa mabi ounyeka samwana nomba nyina ikireza inde balo abandu abalala abana bayesinja papo luyali ne bachaya nyina nekire bible balance ibolanga mbu nomba nyina kamina ngabe buli bano bose balinende equal chances balinende obunyali bulala bokurera ti habe kuiwe nomba okurere shilamu okulonda nashinga loti ya nabo nonyeka papa uo neno esia mama uo luyali bado oshirinde tabu no eresia papa uo luyali manocha mama chirani mama khadi still obetsanga no chiro kuserila kwera bweneta ulra eshikhola khadi shina omundu yese unyeka samwana nomba nyina itae ilo ndilo liendi nja sana ilo ndilo erirundu sinjo moyo kwani itae ilasimibwa mushiri mati itae ilasimibwa mushiri mati bu ounyeka samwana nomba nyina etae lweshi eshiri mashiba shiriyo eshende shatititi eshiri makabisa etaiye ilasima yani mbu oloba nwakenya noli mulienya kabisa lieshindi fulani lienya fulani liyo bukhonyi fulani nilolo linyo olimo kunyolo bukhonyi ibwo kabisa bukata shosi eshoba no kholanga shifwana sha akasa otsirirango bulai olaembo kumetwa cheo ochakiro kunyolo mucharo mulai etaisima mushirima umundu wa nyasaye paraho etayo disima mushirima akari etai bere yahanga anomba etai bere yahanga nelano no chendanga mushirima no manyire endolanga injira no manyire endolanga enzitsanga ne manetai sime ourango bululu wisichiralanga okhayungwa no kholorie
omundu wa nyasaye acherasia etayo kusima mushirima nende omundu yes ounyeka bebuli bebe ouchaya bebuli bebe oukupa bebuli bebe oubaumira oluyali etayiye chidarekomba omundu wa nyasaye wenasi khube khugurupu iyota bweta yanje isime olwande nyeta muno olweshirima shiba shitsule nolwande nyeta neta ene yisima shikahabo laita bulwande nyengase lwandure kumyaka chohuro bulai obwemyandu cyanje nilano sisimira bwene bulwa abana banje baba bakhola ku point yo kukasa ne basima bulwe biashara byanje balana ko byatiro bulai bwene kabisa ebaranga ndalo uro bulai bwabyo ne bisimi babwene aho shikahaba malaita ne kospe kaboerwe kwikuambu okueresia abebuli oluyali shichira no baeresia abebuli oluyali sonye no banyakata no eresia abebuli oluyali sonye no bakupata sonye lo sola nanabota sonye lo kuyingana nanabota sonye lo kuluana nanabona bola paka ubomu kunda by force paka umumbesi yeshinu fulani sonye lo kuluana nde mama uo obetsanga nwire retab etayo ya asima enderangeta yanje enderangeta hiyo bwila sima mushiri matititi tawe nelikuwa nyazali kwezi nyo lufunguo bukuba ere sio luyali nikula banyeka tawe nikuba ere sio luyali nikuba ulira etaye feshi simata lakini nikuchaya nikubanyeka nobutinyu obuliyo ulira Proverbs 23 sinjero 23:22 sinjero 23:22 ulira so owahwibula ne oraleka mao olwalo mushereta oulire papa uo wahwibula nehani mama uo olamuleka shichira no mushereta nyasaye amanyambu ulanga abundu na kuchaya abantu nibaha kofula aundi kubanyeka aundi kubafuola aundi kubaulira tachira bakofule babe bolangabu ora balekata ulira so owahwibula orareka mao ulwa ali omushereta chola bachachire miaka cyawe cyawereta aundi chanya lokupa chinga le kupanga noli miaka chiranota lano nawe wanyorra mani na bamani kabo kawere da no mushere ndio no mkofu toto lakini ora mulekata ora mchayata ti habito tiri mukofu huyo ti habito tiri mushere huyo katanala ario mwere sio luyali lulwe sinjero amahumi kataru 17 imoni eiko konyeranga samwana ni ichaya ohulira nyina amahoho akomulubanda kalachitomola netsingo siatindoro silachiria imoni kaminanga katangira yengera mama nomba papa wanje imoni eiko konyera samwana imoni yengobi imoni yengane ndo kuchairisia imoni yengane ndo kudarawa nyina nomba papa Bible ibolanga amahoho komulubanda kalachitomola imoni hiyo ilatomolwa mundu wa nyasaye olanga obutinyu olange shilamu eshilondana nendo kubulo kurabe buli bu amahoho kalatomola imoni negani tingo sia tindoro tilalia imoni eneyo kulwa shina okuchaya kulwa okuchaya abebuli befwe omundu wa nyasaye kukasinjo musingi okuchiro manyembu eshikira khoere okweresya abebuli befwe oluyali lishina lisomo lefwe lilonda huo na kuchako kweka tsinjira shichira kumanyirane liwali ya muhimu na kuchako kweka mbu tsinjira shina etya kunyalo kweresya mo abebuli befwe oluyali ni tsinjira shina etyo kumanya abebuli befwe kuba esi oluyali nomba kuba ulranga inyanga ino libereta okuestablisha mbu omanye mbu noeresya abebuli befwe oluyali ni shina eshinyalo kwekola ne kandi nola bairisi oluyali muni shina eshilanyalo kwekola khuluti amahwa katano akanya saya akholanga akachira nyasaye asangale nawe noeresi nyasaye oluyali lyokuranga ubore mbu kachamisi nyasaye sa no kubo mulungishi no khola kala kabwene
oluoba noeresia abebuli obulya nyasaye asangala kachamisi omwoyo kwe nenda rekomba yuenas kuchamisi nyasaye shingata lo mokole bibi kachire nyasaye asangale nawe khandi eresia abebuli bolyali kachire nyasaye asangale nawe elya habiri olakasa ebindu byo bilakasa kospeko olakalakasa elya hataro olaidira olamenye emyaka mingi neshomenye chinomenyese emyaka mingi nonyakananga ta nomenye emyaka mingi nokasa abana bo balakasa byose byohola bilakasa bukata ebilamu byakulolanga mba mahoho komu banda kala tomola timoni tio shikalabe semu yota shikira shonye kabebuli bobota shoba hupata shoba chaya ta shoba fuala ta mundu nyasaye letikati habi olwa kuitulra nikubairesi oliali abebuli befwe denyo pare ho hani musiana ngamuriana ndabebuli bobo aundi ni kuhua kuhusiana nomba kuka nomba ni mama nomba papa aundi babera bashiere uhusiano bubo buri ndenya we opare aundi chiroshi ndichiranga nola kasa aundi lifwali khabanga lya mapema khuloli kwambu uhusiano bone ndabebuli bobo chibulo bulaida aundi saine mbola nawe wahamire lukulu wanyekana nde papa no sola na nae nomba kata wamukupa nomba kuhuo wamumisia neno rulango no nganya awatia shonyolango laita obuyangu bulio nyasaye nyakubere timba basi nenyoka syo mulembe nende abebuli bobo kachire okase kachire oleho kulokti bolo langata kijana lila kole nyasaye rao mwene nikula londa tawe kuma ho injira ilita ya nyasaye shakaluka nangata chache njija kaya bolata papa mulira Yesu Kristo chaliyo shingaiweta oli nyasaye wetimba basi olio mnokulwa akawa kwekesi asubuhi yenyanga ino bumwami tinyanga tino tirityo malirishi abana wabola mbu abana balichaya abebuli bagwe bauma kubaulira umwami chikuikomba kubebalala kubota ya kulolanga olula mwikuwa liri omwe bilamo biro ebilona na ndobura ulira abebuli esairo mundu wa nyasaye mwami kata sisi ndisaira bwefwe kama abana bo okasi uhusiano bwefwe netabebuli befwe esaira yesi kata wakosa na ndenyina aundi ya kupo mwibuli uwe aundi ya mchaya mnyeka na mleka no mwami alla amakuwa matinyu shalango bulai bosta alanga lifwali muhaba alanga nala kasa mirimo chako langata alanga shinga toto akaikole hakarikari uwe ndo mwibuli uwe kamrere damu esaya mwami omwesi umwoyo kwa msama otire hando mwoyo kwa papa uwe nomba mama uwe nende Yesu owali guardian uwe owabakosa na nae mana yafi ya urumchungu mwoyo kachiranga omundu wa nyasaye no nala kasata umwama orero mulembe oba sasa ni alala oba Yesu umulembe kachire ebilamo bino ebya kulolanga bila baota mulira lya Yesu Kristo umwami sayembo obweri watoto oburerwa ndero obweri boburera musama be mwoyo ko mulisi wa nyasaye omulisi wani bukachire anyole bulai mushalo shabali mwoyo mwama oryo munokira okalusinye myaka cyabo cyabakosia nende byosi ebyabasanga ulwama huwa ko umolu yali ubebuli wabwe umwama okakaluha sija no inyao kachireba love life obulamu balemi yake mingi icyali kwa lilo no batoto oryo munonya sae utiro kwekya kachire kumanyirisi cya hoero hola mufichero shefwe shingabana kubebuli befwe bulira Yesu Kristo mwamwe amen mwama kukaze mundu wa nyasaye nyasaye nacha mahandi na kutirire nende lisomoiro okumanyirisia mbu nibindushi nabya kunyalo hola kachire uweresi abebuli befolu yali okulonda nandeli kwa nyasaye uitulire shali abantu abebuli bayera abene tawe nyasaye ndo abarao ne ikhulwe ipo kunyola tirabitefwe kada nibala bakofu kada nibali bafana bari uweresi yali jira tirabitefwe tirimbo mwama kukaze obende nyanga indai akalusie miaka jione ndo uhusiano buwoda bebuli bo kachirobe no mulebe amen karibu mwami karibu moyo kwange